Li kampa dara şikranê ya penaberên Rojavayê Kurdistanê beşek ji konan bi navê Taxa Kobaniyan tê naskirin. Lê li wir jiyaneke zehmet derbas dikin. Dibin dijwariya germa çadiran de penaberên li wê kampê gazinan ji qutkirina elektrîkê dikin û sîstema ampêra jî li wî beşî peyda nabe. خدي كهرباء قد بي تقريبا ساعات حفت شش جارنا حفت حتى ساعات يك تشي دكي دواجي ساعات يك يا ددو كهرباء متي زحمتيا ما قال لك هاي بنفا شادر هذا Ji ber germê penaber li benda bayê hînikin ta ku li ber sehê konê xwe behneke dirêj bikişînin. والله ام شويتنا بنيفا تشادران دا امرن تد مدان اما زاروكي ما جيورن وروجا رمضان لازم المواني نكن يعني كهرباء كوكتن انا بنا بس بيضا امارك اوادر ربنا بنا نولا قلت ام بنا اواني Zarokên li nav kampa dijîn ew ji her kesekî bêhtir zirarê dibînin. Malbatê wan dibêjin ji ber qutkirina elektrîkê konên wa ji germê disincirin. Lewma ev yek bandora xwe li ser tundrustiya zarokan dike. الفترة سيرفي زاروكي مرشون حبكني دوجي وان شيد واف حبكاني هاني نتيجة انه كهرباء قال لك ندهات گرما بسر وان دهات اف گرما هاني تأسيس سر بشرا وان دكر جسمي وان حبك دوجي وان دركت افج وان دهات جام قال لك ترسيان Penaberên Rojavayê Kurdistanê bi jiyana xwe dibin van konan de ne sermaya zivistanê û ne jî germa havînê li watê û her tim gazinên xwe dikin. Lê di çavê vê zarokê de gelek hêvî hene û hêviya vegerê jî xewnên mezin yên penaberan e. Kêmbûna dana saetên elektrîkê li vê kampê û dibin dijwariya vê rojê de û di nav va çadira de dike got ev penaber jiyaneke zehmet derbas bikin û bi gotina wa girtina wa ji rojiyê re dibin va çadira de dibe dirojî. Aştîtî Şêrûdaw, Kampa Dara Şukranê.